Inkantaw flimkien miġbura l-kol madwar l-artal. Miġbura l-kol madwar l-artal, il-poplu ġdid li ġbart. Natu kull ima xandruk, sultan tas-sema u l-art. Mil-kodba għazzani simħawk, tkellimna l-lum fiskit. Il-kelma tijek tkun id-dawl li keċċit l-amiet. Għalina ħelmi ssir għaddis, nadafna min kull dnub, biex nistaw hekk nissieħbu l-koll ma' ibnek il-maħbub. Komplu nkantaw flimkien leħnek mis-sema sejjaħli mulejja. Flimkien. Leħnek mis-sema sejjaħli mulejja, biex niġi għandek ħanejxu flimkien. Isbaħ mill-lana tal-nipen fil-ħodu, jisbaħ mill-lilna ferriħa ta' tfal. Leħnek mis-sema sejjaħli mulejja, biex niġi għandek ħanejxu flimkien. Idek ħanina fid-dalma tmexxini, il-kelma tijek timlini bil-farħ. Isbaħ mill-lana tal-nipen fil-ħodu, isbaħ mill-lilna ferriħa ta' tfal. Idek ħanina, idek ħanina fid-dalma tmexxini, il-kelma tijek timlini bil-farħ. Nizlet mis-sema u straħet ġo qalbi, is-sejf
هاتيك بشنيشو فلمكين يزبع من لنا تلقني بن فيلودو يزبع من ليلنا فريها تدفع نزلت من السما نزلت من السما واستريها جو قلبي السيهاتيك بشنيشو فلمكين كانتو فلمكين مقودين بفامة واحدة. مقودين فما وعدا ليتولك أموليني طلبوك ناتوك جيخ أنفرج ليلة ترتيك التقينا بشنفرو لك الشول والمستريح كون اسلم ولينونا ترونا بيت منا كل سارة كل ذنوب إن ودوك مهبتنا الديم فيك تامتنا انت لنا القلوب Komplu nkantaw flimkien ġodarek miġbura. flimkien. Amuleja ġoda ġbura berikna u seddaqna bil-ġita smawit semmalna mis il-kel tek عيشنا باللهوة قلب واحدة في الكويت قلب جديدة نطلبو تنهالو جا فينا
Hampatutitna ulimodimune ulhailistolok بالإيمان ردولك بالمرتي ابنك وهنا فديك. دوال مخي دوال مخي مولي بدارتيك لفيم أدستكليمك صبيح لي وصلني فلوريا في التمبيو فين انت يا السلطان ربيخ قلبي مكبسة سهدين لارتالتالا بالدار تتومين سهدنا لاني فرازوزيتي سيت لاركانجلي مسير البنات مين L'isem tal-Missir u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Ħutijew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nisqalla Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li nadnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt dmirijieti. Tija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Neħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Kyria eleison flimkien Christe eleison Christe
Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis. Benedicimus te. Glorificamus te. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris. Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. Quoniam tu solus sanctus, tu solus altissimus, Iesu Christe. Nitolbu. O Alla, inti konsagrajt li libnek il-wahdini bl-Ispirtu Santu u għamiltu l-Messija u l-Mulej. Fil-ħina tijak għamel li aħna li għanna sem mill-konsagrazzjoni tiegħu inkunu xieda tal-fidwa qudiem id-dinja. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li walla, u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajija. L-Ispirtu ta' Sidi l-Mulej fuqi, għax il-Mulej ikkonsagrani biex inwassal il-bxara tajba lil-fqajrin. Bat nindewwi l-qalb miksura biex inħabbar il-ħelsien lill-imjassrin u lil-ħabsin il-ftuħ tal-ħabs. Biex inniedi s-sena tal-grazzja tal-Mulej u jum il-vendetta ta' Alla tagħna. Biex infarraċ l-imniktin, biex inferraħ lil dawk li jibku f'Sion. Natihom kuruna flok irmiet, żejt tal-ferħ flok l-ilbies tal-vistu, lana tal-foħrija flok ruħ mitluqa. Lilkom isejħulkom il-qassisin tal-Mulej, għaddejja ta' Alla tagħna isemmukom.
jien bis-sewwa nħallasom u nagħmel magħhom patt tal-dejjem. Nisilhom ikun magħruf fost il-ġnus u wliedhom qalb il-popli. Kull min jarahom jarafhom li huma nisel imbierek mill-mulej. Il-kelma tal-mulej. It-tiba tal-mulej irrid dejjem nanni. Flimkien? It-tiba tal-mulej irrid dejjem nanni. Sibt lil David بالزيت مقدس تيعيد ليكتو تكوني دي ديامية ونصخو كل بدري فلمكن Qari mill-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwan Apostlu. Grazzi għalilkom muslim minn għand Ġesu Kristu, ix-xhud fidil, il-kbir fost il-mejtin, il-prinċep ta' slaten tad-dinja, lil dak li ħabna u li ħalna minn dnubietna bis-saħħa ta' demmu u li għamilna saltna assisin għal Alla tiegħu u missieru, lilu glorja u seta għal dejjem ta' dejjem. Amen. Arawh ġej fi sħab u l-għajnejn kollha jarawh u kol dawk li kienu nirfduh u r-rasez kollha tal-art jibdew ħabtu fuq sidrhom minħabba fih. Iva, Amen. Jien huwa l-Alfa u l-Omega jgħid il-Mulej Alla li hu u li kien u li għad irid jiġi, dak li jista' kollox. Il-kelma tal-Mulej.
Il mulei macom. Arim l'Evangelius con San Luca. Dak iż-żmien Ġesu ġie f'Nażaret fejn kien trabba. Dal fis-sinagoga tagħhom kif kien imdor jagħmel nhar ta' Sibt u qam biex jaqra. Tah f'idejh il-ktieb ta' Iżajja l-profeta, fetħu u sa fejn kien hemm miktub dan li ġej. L-Ispirtu tal-mulej fuqi għax hu jikkonsagrani. Mbagħad ninħabbar il-ħelsien lill-imjasrin, inwassal il-bxarat tajba lill-fqajrin u d-dawl mill-ġdid lill-omja, irrott il-ħelsien lill-maħqurin u nxandar is-sena tal-grazzja tal-mulej. Imbagħad reġala il-ktieb taħlura lill-qaddej u qagħad bil-qiegħda. Għajnejn kulħadd fis-sinagoga kienu msamra fuqu u beda jgħidilhom din il-kidba seħet illum intom u tisimgħu. Il-kelma tal-mulej. Natihom kuruna flok l-irmiet, żejt tal-ferħ flok l-ilbies tal-vistu. Dan il-kliem mill-profeta Iżajja huwa attwali għall-ġurnata tal-lum. Wara li l-bieraħ din il-Knisja kon katedrali żejnet u tlibset bl-ilbies tal-vistu. Aħna u tajna t-tislima xierqa u dinjituża lill-missier tagħna l-Arċisqof Giuseppe Merċija. Illum il-mulej qed jagħtina iż-żejt tal-ferħ. Minflok l-irmiet tal-penitenza li jistħoqilna, qiegħed jagħtina kuruna. Qed jagħtina l-għana tal-foħrija flok ruħ mitluqa. U jekk aħna naċċettaw il-fatt li ta' bnedmin dgħajfa li aħna, kif infakru fl-aħħar tislima tal-eżis tagħna, aħfirlu id-dnubiet kollha li għamel ta' bniedem dgħajjef li kien. Hekk tlabna l-bieraħ fuq l-Ażiż Monsinjur Merċija, u hekk nitolbu fuq l-eżis tagħna u hekk se jitolbu fuqna. Meta jasal il-mument, maħniex maġlin, imma jasal. Jekk aħna naċċettaw il-fatt radikali li jekk inħarsu lejn anfusna fl-erq ta' djufija tagħna
aħna jistħoq inna l-irmiet l-bis tal-vistu. Ir-ruħ tagħna hija mitluqa. Illum irridu nirringrazzjaw lil Mulej tal-li fl-inizjattiva kollha ħniena tiegħu illum irid ilibbisna kuruna. Illum irid jidlikna biż-żejt tal-ferħ u jimla l-qalbna blana tal-foħrija. Għax iċ-ċelebrazzjoni li qegħdin nagħmlu llum hija ċelebrazzjoni tal-inizjattiva ta' Alla u mhux tal-merti tagħna. Hija ċelebrazzjoni ta' din il-bxara tajba fit-test tas-Septwaġinta Evangelion li qed jitħabbar lil fqajrin lilna, lil qalb miksura tagħna, lilna li aħna mjasrin bil-vizzi u bid-nubiet tagħna, aħna li aħna ħabsin tar-ras ibsa u tal-qalb ibsa tagħna. Il-bxara tajba li tħabbrilna id-duwa, il-ħelsien, il-ftuħ tal-ħabs, is-sena tal-grazzja, tal-imħabba, tal-ħniena tal-Mulej. Aħna u nirringrazzjaw il-Mulej ta' din il-konsagrazzjoni biż-żejt tal-ferħ li bih jikkonsagra lil poplu għad-dis tiegħu. Nirriflettu ftit fit-talba tal-Knisja li għedna llum. O Alla, inti konsagrajt lill-ibnek il-waħdini bl-Ispirtu Santu u għamiltu l-Messija u l-Mulej, Ħristos u Kirjos. Dawn huma ż-żewġ titli ta' Ġesu ta' Nazaret. Huwa il-Kristu, il-Messija, il-Midluk, imma wkoll huwa l-Kirjos, il-Mulej. U dan l-emil u emil tal-konsagrazzjoni tal-Ispirtu Santu, fl-Ispirtu Santu, bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Għalina din id-dilka u din il-vokazzjoni għandha isem wieħed, il-ħniena. Fil-ħniena tiegħek għamel li aħna li għandna sem mill-konsagrazzjoni tiegħu inkunu xhieda tal-fidwa quddiem id-dinja. Dan li qegħdin nitolbuh illum il-Mulej bħala Knisja, bħala komunità nisranija, bħala presbiterju madwar l-isqof. Il-ħniena. Il-ħniena li flok l-irmiet tatina kuruna, flok l-ilbis tal-vistu tatina żejt tal-ferħ, flok ruħ mitluqa, timla lil qalbna blanja tal-foħrija. Din il-ħniena titrasformana f'xhieda ta' xiex, xhieda tal-fidwa. Meta jiltaqa' magħna xi ħadd, ejjew nipperswadu ruħna minn din il-ħaġa l-aħwa. Irid jiltaqa' maxut tal-fidwa. Martri, għax il-kelma xut bil-Grek hija martir. Martri. Imma martri xut tal-fidwa. Meta jiltaqa' miegħi xi ħadd qed jara fija il-fidwa li ġab Ġesu Kristu. U jekk tgħiduli kif,
il-kelma hija ħniena. Billi jiena nkun xut tal-ħniena li Alla wera miegħi, juri miegħi kull mument ta' ħajti. Meta l-ġnus iħarsu lejn Ġesu li għamilna saltna assisin għal Alla tiegħu u missierna, meta jħarsu lejn dak li ħabna, li ħalna minn dnubietna bis-saħħa ta' demmu, u ma jaraw lil dawk li kienu nifduh, kif jgħid il-ktieb tal-Apokalissi. U realizzaw il-verità ta' dnub tagħhom u l-kobor tal-ħniena tiegħu. Iva, amen. U kif il-Vanġelu ix-xena minn Nażaret fejn il-profezija ta' Iżajija jisseħ, għajnejn kulħadd fis-sinagoga kienu msamra fuqu. Ekku koll aħna irridu nsamru għajnejna fuq Ġesu, il-ħniena tagħna, il-fidwa tagħna, l-imgħallem tagħna u r-raj veru tagħna. Jekk il-ħarsa tagħna ma titbieċ minnu, anke jekk notru, anke jekk nidimbu, ma nintilfux. Anzi nitolbu l-mulej il-grazzja li f'din is-sena tal-ħniena, imma f'kull sena li hija sena tal-ħniena, kull sena minħares lejna jara xhieda sabiħa ta' bniedem mifdi li jixet għal-fidwa, li jwassal il-fidwa, li huwa strument ta' paċi, ta' rikonċiljazzjoni, li jwassal bil-kelma, bil-ħarsa tiegħu, bl-għażliet tiegħu. Il-kuruna tal-glorja, iż-żejt tal-ferħ u l-għana tal-foħrija. U li eżis ta' kull sena bħallum issir it-tifkira ta' dak il-jum meta l-mulej Ġesu ta' sem mis-saċerdozju tiegħu lill-apostli u lilna. Aħna niċċelebraw din it-tifkira tridu intom eġġeddu quddiem l-isqof tagħkom u quddiem il-poplu qaddis ta' Alla il-wedijiet li darba għamiltu. Tridu intom tintrabtu aktar mal-mulej Ġesu u ssiru tixbħu iżjed billi tiġħdu lilkom infuskom. U twettqu dawk il-wedijiet li intom imqanqlin mill-imħabba ta' Kristu għamiltu b'ferħ kbir meta aċċettajtu l-uffiċċji qaddisa tagħkom fil-Knisja tiegħu dakinhar tal-ordinazzjoni saċerdotali tagħkom. Tridu intom tkunu amministraturi fidili tal-misteri ta' Alla, fl-Ewkaristija mqazza u fl-azzjonijiet liturġiċi l-oħra, u li bil-fedeltà kollha fid-dawl ta' Kristu ir-ras u r-raj taqdu dmir qaddis li talmu imqanqlin mhux mir-reba għal ġid, iżda biss
mill-ħeġġa għall-irwieħ. U intom, uliedi eżiż, itolbu għall-presbiteri tagħkom biex il-mulej jixerret fuqhom bil-kotra il-ġid tiegħu. Ħalli huma bħala ministri fidili ta' Kristu, il-qassis il-kbir tagħna, iwaslukom għandu li hu l-għajn tas-salvazzjoni. U itolbu għalija wkoll biex inkun fidil fil-qadi ta' dmir apostoliku għafdat lili fiċ-ċokon tiegħi u nsir fostkom ġbija ħajja u dejjem iżjed perfetta ta' Kristu li hu l-qassis, ir-raj tajjeb, li mallem u l-qaddej ta' kulħadd. Il-mulej ħarisna l-kol fl-imħabba tiegħu u jalla jwassalna l-kol kemm aħna rajja u merħla fil-ħajja ta' dejjem. Se jittellaw iż-żjud tal-murda, tal-katekumeni u tal-grizma, aħna nkantaw fl-imkien O Redemptor. O Redemptor sume carmen, temet continentium. Flimkien. O Redemptor sume carmen, temet continentium. Arbor fetal maluce, ac sacrandum protulit, fertoc prona presens turba, salvatori seculi. O Redemptor sume carmen, temet continentium. Consecrare tu dignare, rex perennis patria, o colivum signum vivum, iura contra demonum. O Redemptor sume carmen, temet continentium. Ut novetur sexus omnis, unctione Chrismatis, ut sanetur sauciata, dignitatis gloria. O Redemptor sume carmen, temet continentium. Iż-żejt tal-katekumeni.
ردوها إلى الله. O Alla qawwa u ħarsin tal-poplu tiegħek, birek dan iż-żejt li ħlaqt bħala sinjal ta' qawwa u saħħaħ il-katekumeni li jindilku bih. Għatihom l-erf u l-qawwa tiegħek biex jifhmu aħjar l-Evanġelju ta' Kristu. Qawwilhom qalbhom għad-dmirijiet tal-ħajja nisranija u għamilhom ulied adottivi xierqa tiegħek biex jieħdu tweli ġdid fil-Knisja tiegħek u jgħixu ħinja fiha bi Kristu Sidna. Amen. Iż-żejt tal-morda نردوها إلى الله. U Alla missier ta' kull faraġġ. Intrid li permezz ta' ibnek il-morda jitfejqu mill-mart tagħhom. Fit-tiba tiegħek għati widen għat-talba tal-fidi. Ibgħat mis-sema id-difensur l-Ispirtu Qaddis tiegħek fuq dan iż-żejt li inti oġbok tnislu mis-siġar għas-saħħa tal-bniedem. Xeret fuqu il-barka qaddisa tiegħek. Biex daw kollha li jindilku bih ikollhom il-ħarsien fil-ġisem u r-ruħ u jeħilsu minn kull dbatija, minn kull nuqqas ta' saħħa u minn kull mart. Jidbirek minnek għalina mulej dan iż-żejt qaddis tiegħek b'isem Sidna Ġesu Kristu. Amen. Iż-żejt tal-griżma نردوها إلى الله.
Ħuti eżis nitolbu lill-Alla l-Missier li jista' kollox biex ibirek u jqaddes din il-griżma u biex dawk li jindilku biha minn barra iħossu l-ġid tagħha minn ġewwa u tkun tistħoqilhom il-fidwa mingħand Alla. O Alla, li għamiltinna s-sagramenti u tajtna l-ħajja, aħna nroddulek ħajr għattiba tijak li ma bħala. Għaxin fil-patt il-qadim rit li z-żejt ikun jaħbi fih nifsu il-misteri ta' tqaddis. U fil-milja ta' żminijiet oġbok turina b'mod tal-għaġeb it-tifsira sħiħa tiegħu bibnek il-Aziz Ġesu Kristu Sidna. U wara li salva lill-bniedem bil-misteru tal-għajt, mela l-Knisja tiegħek bl-Ispirtu Santu u baġeb kbir għanija b'uffiċċji qaddisa biex biha jitwassal sal-aħħar l-emil tas-salvazzjoni fid-dinja. Minn dak iż-żmien bil-misteru qaddis tal-Griżma intqassam il-għana tal-grazzi tiegħek lil-bnedmin. Hekk li wliedek imwielda mill-ġdid bil-ħasil tal-Magħmudija jitwettqu b'konsagrazzjoni mill-Ispirtu Santu. Jsiru xbija ta' Kristu ibnek u jieħdu sehem mill-uffiċċju tiegħu ta' profeta, assis u sultan. Nitolbuk għalhekk mulej biex bil-qawwa tal-grazzja tiegħek din it-taħlita ta' fwejjaħ u żjud issirilna sagrament tal-barka tiegħek. Xerred bil-kotra d-doni tal-Ispirtu Santu fuq ħutna li jindilku b'din il-griżma. Żejjen bid-dija tal-qdusija kull post u kull ħaġa li jieħdu fuqhom il-marka b'dan iż-żejt qaddis. Imma fuq kollox, bil-misteru ta' dan iż-żejt ibqa' kabbar il-Knisja tiegħek. Sa ma tilħaq dik il-milja sħiħa meta int fid-dija tad-dawl tiegħek ta' dejjem issir kollox għal kulħadd ma' Kristu fl-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Sa waqt li żjud imbirka jerġgħu jitlu lura fis-sagristija, nkantaw flimkien O Redemptor, paġna 19. O Redemptor sume carmen, temet continensio. Lotamente sacro fonte, aufugantur crimina, uncta fronte sacro sancta, influent charismata. O Redemptor sume carmen, temet continensium. Paġna 26, kantaw flimkien l-innu tal-offertorju Debħa Maltija.
بالآم همالتيا كريستو هانين بأيريانا ليلنا بلاد مين بلم بمالتيا كريستو يريد ياتينا دمو كالشي برمبيت لدين عديساتا sacerdot واتي القديسة لسبecirot الهانين الله للنائرات sacrificium tasir الفرام الهتماتنا جبنا فرجليك والفرات لتايتنا من ايديك الفرهنيكات جبنا نديك في ابنك مبدولا يجبدون عليك لالو ما جبرتنا زمنا فلمكن أفرد نوبيتنا تينا الهلسين زمنا مودا عن كل يمكن بالشيطاناتو تياك في كل زمين دي دبهاتانا الأهلوم وكل نفستانا عايش كل يوم بيشفروا القدس نيشوهنين مياكم ابنك سيخ ماودين Komplu nkantaw fl-imkien nofru lek kbir Alla. Nofru lek kbir Alla, dal-ħobs am missjur. Nofru lek dal-kalċi frot lenep masur. Min qalbna nofruhom verikom mulej biex f'ġisem jitbidlu u f'dem il-fel
sebis fik, nafrulek din arbna bishtish bisalik, din ruhna jisimna bemilna natut, bishteyem ufkolosh nuruk lin habut. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Għati firu l-glorja ta' ismu, għati ġietana u tal-Knisja. Nitolbuk mulej biex is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek inaddafna bil-qawwa tiegħu mid-dnubiet tagħna tal-imoddi. Iwettaqna fil-ħajja tal-grazzja u jmexxina l-qudiem fit-triq tas-salvazzjoni bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħu lejn il-mulej. Niżuħar lill-mulej Alla tagħna. Ek sewa xi. Sewa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollu. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Inti konsagrajt lil-ibnek il-waħdini bl-Ispirtu Santu u għamiltu l-qassis il-kbir tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem u biħsieb li ma bħalu oġbok tordna li s-saċerdozju waħdini tiegħu jibqa' dejjem fil-Knisja. Għax hu mhux biss iżejjen b'saċerdozju regali lil poplu miksub minnu, iżda wkoll fl-imħabba tiegħu għalina bħala ħutu. Jażel lil xi wħud u bit-tqejjid tal-idejn iseħħibhom miegħu fil-ministeru qaddis tiegħu. Huma f'ismu iġeddu sagrifiċċju tal-fidwa tal-bniedem fl-ikla tal-għajt li ħejju għal uliedek. Imexxu bl-imħabba lill-poplu qaddis tiegħek u jqawwuh bis-sagramenti. Huma jiddedikaw ħajjithom għalik u għas-salvazzjoni ta' ħuthom. Iħabirku ħajsiru ġbija ta' Kristu u b'qalb sħiħa jagħtuk dejjem xhieda tal-fidi u tal-imħabba tagħhom. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'ferħ kbir inkantawlek. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis
Qaddis tas-sewint mulej u jistħoqlok it-tifħir tal-ħolqien kollu, għax bibnek Ġesu Kristu Sidna u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, inti tagħti l-ħajja, kollox tqaddes u tibqa' dejjem tiġbor għalik poplu biex mintlu ix-xemx sanżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek dawn l-offerti biex ikunu konsagrati lilek. Miċ-ċokontana nitolbuk għaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru il-ġisem u d-dem ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li bik-mandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejl li fih ingħata għalina ħal ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi, radlek il-ħajr, birek, tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem, id-dem li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħek. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk mulej aħna u nagħmlu dan tifkira tal-passjoni li bija ibnek fdina u tal-qawmin u tluq glorjus tiegħu fis-sema. Aħna li qegħdin nistennew u nittamaw it-tieni miġġija tiegħu, grazzi l-ħaj nofrulek dan is-sagrifiċċju ħaj u qaddis. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek. Ara fiha l-vittma li bis-sagrifiċċju tagħha rid terġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna li se nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' ibnek, nimplew bl-Ispirtu qaddis tiegħu u nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nitolbuk li hu jagħmel minna offerta li tibqa' għal dejjem quddiemek biex inkunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Giuseppe, mal-Apostli u l-Martri Glorjużi tiegħek u mal-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Amen. Nitolbuk mulej li din il-vittma li tiġi tħabbibna miegħek tkun taslim u salvazzjoni għad-dinja kollha. U ittaqa' fil-fidi fl-imħabba fil-Knisja tiegħek tul il-mixja tagħha fid-dinja il-qaddej tagħna tiegħek Papa Franġisku, l-Isqof Charles Xikluna, l-isfijiet u l-ministri tiegħek kollha u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ilqa' bit-tieba it-talb ix-xewqata din il-familja li intritta tinġabar madwarek. Għadel missier ħanin l-ulidek kollha kull fejn jinsabu waqadhom miegħek il-koll. Ħenna l-ħudna mejtin għal daw kollha li ħallew din ħajja fis-sewwa tiegħek. Daħħalhom fis-saltna tiegħek
fejn nittamaw li aħna wkoll qed naslu biex il-flimkien nitgħaxqu għal dejjem bis-seb tiegħek bi Kristu Sidna li inti tfawwar id-dinja kull ġid. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek ħalla missier li tista' kollox flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawit jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun it-tritin kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tjieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għastijak jassaltna l-qawwa u l-glorja għal-dejjem. Mulej Ġesu Kristu li għadt lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li intrit fiha inti taħxu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem ma'kom. Miegħek ukoll. Għatu l-paċi lil xulxin. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Danu l-ħaruf talla, danu li neħid nubiet tad-dinja, ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jissoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Kantaw flimkien minn paġna 42 tina l-lewa.
Tina الهوى تلي صنعة السماء بيش الجيل يشرق لك ناتوك البانينا لتادر لتغفر كيف هبيت يشتيقون هبوك البمات ستجسو لبريك لتفال شكيكني كبس فينا النار تمهبتك زمنا ميهك مهدني بيشتفدينا من يسار وليني تمسيرك لما هليت انت لتعشى السما بجميلك تسريتنا في الفار بيت البمات ستجسو لبريك لتفال شكيكنين كبس فينا النار تمهبتك زمنا ميهك امهدني متى وصلت السيا لتفري هايتك كل للكترة تلهبيب انت جبرتم الليك لا تلفيدوا وتعبك عرفتم السيب قلبي مات ستجسو لبريك تلتفاج كيكنين كبس فينا نار تمهبتك زمنا ميهك ما يمهدنين هل أدلي يتباشى بالعذاب إن زيت وجهك تزمت بشوقمان سلت عيني دشيبلي مستعجبة بيشترينا يتريق الفيقان قلبي مات ستجسو لبريكت لتفالج كيكنين كبس فينا النار تمهبتك زمنا ميهك امهدني الرايو الستيي الرايو الستيي كن هنت مولي تارستك نستريح في
Ascinti Sultan Libtri Exetan Tehlisni min kul Tijrib Int maitni mulei plikeltas mewit sawabt fu'i zet adis halini natik imhabti bishfik nistri al kozmin fislim. Ubi caritas et amor Deus ibi est فلمكين Ubi caritas et amor Deus ibi est Congregavit nos in unum Christi amor Exultemus et in ipso iucundemur Timeamus et amemus Deum vivum et ex corde diligamus nos in cielo Ubi caritas et amor Deus ibi est Simul ergo cum in unum congregamur ne nos mente dividamur caveamus cessent urgia maligna cessent lites et in medio nostri sit Christus Deus Ubi caritas et amor Deus ibi est Simul quoque cum beatis videamus glorianter vultum tuum Christe Deus gaudium quod est immensum atque probum
secula per infinita seculorum. Amen. Nitolbu. Iċ-ċokontana nitolbuk u Alla li tista' kollox biex aħna li ġeddidna bis-sagramenti tiegħek. Jistoqilna nsiru l-fwieħa ta' Kristu li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Huwa doveru pjaċir tiegħi nirringrazzja lil Alla waqt li nifirħilhom lil dawn is-saċerdoti li din is-sena jalqu 60 sena saċerdozju li ġew ordnati fl-1956 jiena kont għadni in mente dej kif jgħidu. Il-kanonku penitenzier Don Gioa Vela, Monsignor Don Carma Aquilina, Monsignor Carmelo Bonavia, Pazi Doming Bonello tal-Franġiskani Konventuali, Monsignor Don Laurenz Cachia, Monsignor Michelange Camilleri, Monsignor Professor Don Vincenz Borch, Monsignor Mosè De Bono, Don Daniel Farrugia, Monsignor Victor Grec, il canonco onorario Don Manuel Martinelli, Don Giuseppe Scerri, Don Ange Seikel, il canonco tesorier Don Giuseppe Zammit. Natuhom ċabċib għal daw. Nifirħu wkoll għal ġublew tad-deb lis-saċerdoti li ġew ordnati fl-1966. Patri Wistina Tart tal-Franġiskani Cappuccini, Monsignor Paolo Darmanin li qiegħed Umana Cappuccini, Teodosio Meli Cappuccini, Patri Gigi Sappiano Dominikan u Fader John Cicluna Ġeżwita li l-isfijiet inċabċpulhom partikolarment ma noġġezzjonax, imissa npaċċalpulhom kollha. Hemm ukoll żewġ saċerdoti li għalqu 50 sena li huma msifrin, Fader Joe Gawċi Sakkolli Ġeżwita li nsab l-Indja u Ġeżwita ieħor Fader Albert Said Ġeżwita li jinsab l-Awstralja. Nifirħulhom ukoll. U nifirħu wkoll lil dawn is-saċerdoti li qegħdin jiċċelebraw dis-sena il-ġublew tal-fidda li ġew ordnati fl-1991. Fader Iva, daw ġurnati m-Monsignor ċi għed ifakkarni Fader Michael. Fader Paul Buġeja Cappuccin, Monsignor Antoine Camilleri, Fader David Cefaj Ġeżwita, Monsignor Joseph Gallia Kurmi, il-Vigurju,
Patri Joseph Mamo, konventuali, Patri Martin Mamo, Franġiskan Kapuċin, Dun Jesmon Manikoro, ma jafu ħadd, Dun Gordon Refalo, umbat il-Fader Henry Balzan, missjonarju, Fader Louis Caruana Ġiżwita li qed jgħallem il-Gregorjana u Fader Joseph Kassar Ġiżwita li qed jaħdem mal-Jesuit Refugee Service fl-Iraq. Nawguralhom il-qalb. Il-mulej ma'kom. Ikun imbirek isem il-mulej. Lajnuna tagħna f'isem il-mulej. Iberikkom Alla li jista' kollox. Il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. U nitolbu għal vokazzjonijiet. Nitolbu għal vokazzjonijiet. Issa nistieden lil kull min jixtieq jirċievi żjud biex jiġi gwidat minn Father Michael u jkolli ċans anke nsellmilkom personalment. Missa est Sa waqt li se jitqasmu żjud imbirka nerġgħu nkantaw flimkien l-innu minn paġna 19. O Redemptor sume Carmen, temet continentium. Flimkien. O Redemptor sume Carmen, temet continentium. Arbor fetal maluce, hoc sacrandum protulit, ferit hoc prona presens turba, salvatori seculi. O Redemptor sume Carmen, temet continentium. Consecrare tu dignare, rex perennis patriae, o colivum signum vivum, iura contra demonum. O Redemptor sume Carmen, temet continentium. Ut novetur sexus omnis, unctione Chrismatis, ut sanetur sauciata, dignitatis gloria. O Redemptor sume Carmen, temet
continensium. Lotamente sacro fonte, aufungantur crimina, uncta fronte sacro sancta, influnt charismata. O Redemptor sume Carmen, temet continentium. Coordenatus ex parentis, alvum implens virginis, presta lucem claudem mortem, charismatis consortibus. O Redemptor sume Carmen, temet continensium.